Dobro večer, dobrodošli u novu epizodu Lazy Bee podcasta. Svim mojim vjernim pratiteljima, vas nekoliko stotina, koliko vas ima, se ispričavam što 3 tjedna nije bilo ni jedne epizode, ali evo ovo je razlog što je ispred mene, zašto toga nije bilo. Pripremili smo nešto novo, prvog sponzora kojem se zahvaljujem, nešto kasnije ćete u podcastu vidjeti reklamu za ovo što je tu. Zahvaljujem se, želim još to jednom reći, svom prijatelju Toniju Milunu koji me i dalje redovno šera na svojim stranicama na Facebooku. Toni, puno hvala, čućemo se svakako. A gdje ćemo početi? Dobro večer, sad službeno, dobrodošli u ponovno 11. epizodu Lazy Bee podcasta. Sa mnom je večeras, kako ćemo te predstaviti? Čim svim se baviš? Ćemo reći da si po najnovijem Miss Sporta. Može. Borna Mohač, dobro večer Borna. Dobro večer. Kako si doputovala? Pa evo, odlično. Sve pod kontrolom. Brzo smo došli iz Zagreba i odmorna sam. Nakon 3 mjeseca dogovaranja napokon smo uspjeli. Stalno poruke, Whatsappu, Napokon smo uspjeli nešto dogovoriti. Kako si, jesi zdrava? Jesam, fizički. ide, dobro je, sve okej. Bliži se kraj tjedna. Tak sam malo umornija možda, ali inače sve dobro. Pratim te po društvenim mrežama, vidim da si aktivna, da ne staješ nikad. Ne stajem nikad. I one poruke koje dopisujemo se u neko doba noći jer očito tad završava tvoj dan. 1:30 ujutro šaljem kao mogli bi sljedeći tjedan. Da, ali eto, drago mi je da smo napokon dogovorili i nadam se da će ovo sve biti zanimljivo. Ne znam od kud bi počeo, sa svačim se baviš, svašta sam pročitao, čuo, vidio, ne znam. Od kud? Prvo kad sam te pitao da mi dođeš u emisiju, sam vidio da si igrala tenis, da igra. Kako je s tenisom krenulo, zašto je, mislim, ajmo reći završilo, nije završilo, ali došlo je do ozljede neke. Pa krenula sam igrati sa 6 godina, igrao mi je neki rođak, gledali smo ga na Velesajmu, na turnirima i ja sam nekako osjetila da bih htjela probati. Zanimljivo mi je izgledalo kako on lupa tu lopticu preko mreže I vukla sam mamu i tatu za rukav kao dajte kupite mi reket, pa dajte ovaj rozi. I onda sam probala, jako mi se svidjelo. U međuvremenu sam se bavila i plesom, i pjevanjem, atletikom, svašta nešto, ali tenis mi uvijek ostao od početka do kraja prva i najveća ljubav. Htio sam te pitati kako si to kao mlada cura, mislim još i škola bila tu, kako si to sve usklađivala, kako je to funkcioniralo? Pa dosta teško, imala sam, sjećam se po 500 sati izostanaka iz škole. Koji to sve opravdava? To mama potpiše, kao bila na turniru, uvijek sam bila na turniru, nije da sam ostajala doma, nego baš imala sam svaki tjedan turnire, taj jedan period, možda od, 12. godine pa do negdje 15. 16. Baš svaki tjedan bi bila igrala negdje, tako da bilo mi je dosta teško uskladiti se sa školom, prvenstveno zato što sam štreber po prirodi i volim i učit i uvijek sam morala imati petice i onda bi tu samu sebe nekad prekoračila skroz. A koliko je bilo teško, mislim, s toliko izostanaka opet sve pohvatati i dobivati sve petice redom, mislim? Pa bilo mi je dosta teško, ali u tom periodu mama nije radila, nego je ostajala doma, tako da svaki put kad bi ja izostala iz škole, uvijek bi mi se objašnjavala. I onda, to je trajalo, to je bilo par sati objašnjavanja, pogotovo matematika, ali uspjevala sam to uskladiti nekako. Znači tenis je bio i ostao tu nekako najvažniji u svemu tome. Sad gledam po Instagramu da sa klincima nekim dosta radiš, da nešto si aktivna po pitanju toga. Kažem, u tenisu sam igrala svaki tjedan turnire tak negdje do možda 15. 16. I bila sam i prva kod nas u Hrvatskoj. Mislim da sam se tu zadržala nekih 5-6 godina. I onda se desila ta ozljeda ručnog zgloba, ligament je pukao jednostavno na meču, desi se sportašima naravno. I onda kak mi je taj oporavak trajao oko 2 godine, dosta dugo, nekak sam malo izašla iz tog štiha turnira i odlučila sam vidjeti šta tu se još nudi za mene. I evo sad radim, kažem, na tenisu s klincima, uz to što ja treniram i dalje, samo što čekam neku priliku da odem sad na neki turnir i tak. Koliko te ispunjava recimo rad
ja recimo sebe apsolutno ne mogu zamisliti da bilo koga učim nešto, vjerojatno sam prenervozan, da bi ikome išla objašnjavao, ono neko objasniš 10 puta i on 10 puta ne. Koliko je to teško, mislim, pogotovo sa klincima, ono. Pa ili koliko se od njih zahtijeva u stvari da nešto... Oni dosta ne slušaju ako se dereš na njih, recimo. Baš onda ne slušaju, to sam ja barem skužila. Tako da ja više s njima probam na lijepo. Dobro, neki to neće prihvatiti, ali općenito jako volim djecu, pa mi nije problem sad ajde par puta ponoviti, to mi je okej. Sad ovo za zadnje, bila si na izboru za Miss Sporta, pobijedila si, to ti je bilo drugi puta. Drugi put da sam išla, prvi put da sam pobijedila. Kako si se odlučila i prvi i drugi puta, mislim? Ne znam o tome ništa, koji se tu uvjeti ispunjavaju, koji šta ovoga? Pa prvi put sam bila 2019. Znači bavila sam se atletikom prije, do negdje 2017. I uglavnom su cure iz atletike išle na natjecanje za Miss Sporta, jer jedan fotograf na atletici koji slika ima veze sa Miss Sporta i onda su tako uglavnom atletičarke išle. I meni je to bilo wow, kak zvuči, Miss Sporta, zamisli da postaneš Miss Sporta. I onda kad sam napunila 18, jer moraš imati 18 da bi išao na to, sam se prvi put prijavila. Ali tad stvarno nisam imala samopouzdanje, dosta je nisko bilo. Tako da nisam ni imala neko očekivanje sad, niti pripreme baš da ću sad ja nešto ostvariti. A drugi put je bilo jer sam tvrdoglava i zato što ne odustajem dok nešto baš ne postignem i onda sam morala ići. Kakve su pripreme za taj izbor? Mislim, koliko to sve traje nekako i kako taj izbor sad protiče, prolazi? Da. Pa ja sam osobno imala pripreme sama sa sobom. Prvo mi je, kad sam osjetila da mi je sjelo samopouzdanje, onda sam rekla sad idem. Ali to je isto došlo uz neke druge stvari, jel? Tipa to što sam model, to ćemo vjerojatno kasnije spomenuti. A što se tiče priprema ovako fizički, morala sam malo više pripaziti šta jedem, jer ja jako volim puno jesti i nezdravo i slatko i svašta nešto. I malo sam pojačala trening i način treninga sam malo prilagodila. Tome svemu, da. Tome svemu, da. Koliko je sad taj izbor, mislim, kako to kreće, kako to, taj proces neki, gdje vi sve cure sad tu dođete i šta vi morate proći tu, šta se tu boduje, šta se tu rangira, kako to ide? Pa, prvo smo morale proći casting, da vidimo uopće ulazimo u taj finalni dio, gdje je inače bilo 16 djevojaka, ove godine nas je bilo 12 igram slučaja. Ali, uglavnom, prvo smo odradili taj casting, kažem, moraš biti punoljetna, moraš se baviti aktivno sa sportom, imati neke sportske rezultate iza sebe i to sam ispunila i onda u finalu se našlo nas 12 najboljih i tu se zapravo 3 dana smo imali pripreme u Zagorju i tu se gledalo sve od toga kako ti zračiš, možda kako se ponašaš, da nije onak seljački, kak sjediš, da ne sjediš ovako dečko. Realno sve se to gleda, sve se to gledalo, tako da mislim da su sve te sitnice pridonijele. I ne znam, svaki dan bi nešto radili negdje, ne možeš doći ko da si se tek probudio, ako si žena, jel tako? Yes. Tako da se to sve gledalo i ja mislim da je na kraju to sve napravilo neku sliku. I nakon toga, znači, kako si reagirala na to da kad su te proglasili pobjednicom toga? Pa ne znam da li si vidio video. Vidio sam video, da je to bilo... Da, reakcija je bila malo, ne znam šta je to bilo. Bilo je jako čudno, Dobro, aktivno sam te upratio u tom periodu, sam te aktivno na Instagramu po storijima. Ne, nisam, ja sam kao imala taj cilj da ja pobjedim i znala sam da sam došla zato da ispunim taj cilj, ali opet kad čuješ na mikrofon svoje ime ti je nekak, ne znaš, ja u tom trenutku nisam znala šta osjećam. Prvo nisam vjerovala baš, onda sam bila onak uzbuđena i sretna, onda sam bila u šoku i onda izrazi lica su bili totalni miks emocija. Da, kad je neka stvar za koju radiš, onda je to puno bitnije. Koliko ti je taj izbor za Miss otvorio vrata raznih, recimo i sponzora i tih, doćemo do toga da si model, da promoviraš razne brendove. Koliko ti je vrata otvorio taj izbor za Miss? Pa mislim da još uvijek otvara postepeno i dosta mi ih je otvorio, ali sad treba pažljivo birat da sad ne krenem, ne nahrlim na sve, a nisu baš
sve ponude možda koje mi trenutno odgovaraju u ovom periodu. Jer kažem, već sam od prije za Schuster model i ambasador za Afrodita kozmetiku i za TNS vitaminizaciju. Imam već dosta ljudi iza sebe, tako da moram isto paziti da si ne stavim previše toga na leđa, jer nisam sigurna da bi mogla sve ispuniti. Tako da sad imam neki svoj cilj možda s kojim bi brendovima htjela raditi to, pa sam se fokusirala nekako da dođem do toga. Jel imaš recimo, ko mi je bio tu, Tokić je govorio da ne želi recimo, kad mu nekoj ponudi suradnju, surađivati s nekim, ok, sve se to radi za neku lovu, za nebitno, nego ono recimo ne želim sponzorirati, odnosno surađivati s nekim što mi može utjecati na nešto dalje recimo. Sad ono ne znam, promovirat ćeš pivu i kasnije će ti neko reći ti promoviraš pivu, nisi baš za promovirati. Da li paziš na takve stvari? Kao ono, ako promoviraš neke loše stvari, ajmo reći... A to nikad ne radim. Ne. Pa ne promoviram ništa što ja ne bi koristila u životu ovako svojem. Mislim, nikad ne bi tak alkohol recimo, dobro, nikad ne reci nikad. Ali mislim da ne bi alkohol promovirala jer ne pijem alkohol. I onda to ruši sliku uopće o meni, ko sam ja. Ne pijem alkohol, a promoviram to. To nije baš. Kad smo već kod piva, ova epizoda ne može biti regularna dok Davor Rožić ne donese čašu. Davore, donesi čašu za pivo. Ti piješ alkohol. Ajmo, ovo mi je... Neko me plaća da ga pijem. Ovo da mi je neko nekad rekao prije par mjeseci da će me neko plaćat. I sad Davor Rožić unosi čašu. Puno hvala. Da mi je neko prije par mjeseci rekao da će me neko plaćat da pijem pivo, ne bi mu vjerovao, mislim, Ali, bože moj život. Jučer sam hodao s svojim kolegama po gradu i kao idemo od pića do pića, ne znam, dosadno nam je cijeli dan bilo kao. I sad kaže ovaj jedan kolega, stvarno više ne mogu sjediti po kafićima. Kažemo ga, nije ti lako ni biti alkoholičar danas, mislim. Pa nije ništa lako. Trebaš ti cijeli dan sjediti i pit i razmišljati šta bi danas mogao piti, mislim, nije to jednostavno. Težak posao. U svakom slučaju. Njam, njam. Kako je fino. Ovo je bila top reklama. Pošaljite još jednu gajbu jer trebamo vam završiti reklamu, a popili smo skoro svo pivo. Vratimo se mi dalje na ovu temu toga. Kako si, mislim, šta te poguralo u te prve suradnje? Ok, igrala si tenis, sve to. Nemaš ti neki wow following na Instagramu, prati me 100.000 ljudi, neko će, tebi će neko reći, od tebe će meni preći 10.000 ljudi će kupiti moj proizvod. Mislim, šta smatraš da je tebe poguralo recimo tim brendovima, kako si ostvarila te suradnje? Prva firma koju sam se javila je bila Schuster i to sam se javila zato što sam se ozlijedila u tom periodu u tenisu, imala sam ozljedu leđa i postalo mi je malo i dosadno. Trebala si im reći zašto sam nosila vaše neudobne tenisice i nisam dobro skočila i onda kao... Ne. Ne, bila sam baš ozlijeđena i bilo mi u tom periodu dosadno. Ja ne mogu u životu da mi je dosadno. Nisam taj tip, uvijek moram nešto raditi, nešto istraživati. Da, kužiš, ne mogu sad biti doma i odmarat, to mi je najgore, znači, nema šanse. I onda sam išla istraživati šta me zanima i sjećam se da je tad bio onaj ples sa zvijezdama aktualan i vidjela sam ovu Tinu Valme u tom plesu sa zvijezdama i svi su pisali u njoj kako je atraktivna, bla bla bla. I vidjela sam da je model za Schuster. A Schuster mi je bio dobar dućan, kod njih sam uvijek kupovala, baš, volim i tenisice naravno i sve. I rekao, ajde idem se ja javiti sad da probam tu nešto. Koliko sam tad imala godina? 18 taman. I poslala sam neki mail i kao nisam očekivala baš odgovor jer vjerujem da im se puno ljudi javlja s obzirom i na pratitelje i na sve, ali su mi se javili za probno fotkanje i došla sam na to probno fotkanje, tamo je bio i šef i nekako rekao je da sam im se na prvu svidjela. To je valjda kad nekom sjedneš ili nekom ne, ja sam imala sreću da sam sjela, da. I onda su me uzeli odmah u tim i tu sam nekako krenula i učiti o svemu tome i o modi malo više. I tu mi je zapravo krenulo rasti dosta samopouzdanje. Jer više nisam sumnjala sad u neke stvari, ok, ako me tako velika firma uzela, moguće
moguće je da me uzmu i još neki brendovi koji mi se sviđaju i tak. Od toga je sve krenulo baš. Sad već surađuješ sa više firmi, na šta si nekako najponosnija? Šta je ono nekako najbolje, tebi najbolje leži, recimo, ajmo to tako reći. Koji ti je brend onako da ti je najdraži za... Općenito od ovih s kojima surađujem? Pa, svaki je na svoj način jer nije iz iste sfere. Mislim, jedno je odjeća sportska, drugo je vitaminizacija, treće je kozmetika. Tako da sve mi je to različito, ne mogu to baš povezati, ali možda najbolji uspjeh do sad mi je kad su fotku stavili sa snimanja, stavili su na onaj veliki izlog u Ilici od Šustera. I to je bilo neočekivano, nisam znala da će tamo biti, nego mi je friend Petar Bruno Basić mi je snimio kak izlazi iz dućana, ovak je snimao sebe kao gle ko je ovo, ovak snimi iza reklamu, a ja ono na ogromne reklami, to mi je bilo baš jedan od najdražih dijelova. Neka, to je lijepo jer kažem, mnogi znaš kao neću te uzeti za suradnju jer znaš, kao nemam koristi od tebe, ajmo reći tako. Misliš da oni nisu gledali znači na taj neki... Pa mislim da ne. Jednostavno, mislim da ne treba u svemu gledati korist. I tako to. Okej, da, ali to tako je pričao što je bio tu zato što, mislim, pričao sam tako sa više ljudi tu o takvim stvarima, ne znam, pa pokušavam povezati, mislim. Okay. Lijepo mi je čut to znači sa više strana, on je na tom TikToku, prati ga, ne znam, 500.000 ljudi, na osnovu toga on dobiva, znači, te neke... koliko si ti na tim društvenim mrežama, znači koliko vremena posvećuješ tim društvenim mrežama, da li si Pa, mislim da ne sad previše, ali uvijek trudim se da mi možda profil izgleda onako zanimljivo, da prikažem svoj stvaran život. Često znam prikazati na storijima i kad sam možda malo lošijem moodu ili ne znam, na kraju dana kad sam baš luda i glava mi je puna svega. Tako da možda se pokušavam više približiti ljudima koji me prate. Pratim oko 5.500 ljudi i dosta ih je zapravo i stranaca jer to još od prije me prate s tenisa. Dosta Amerikanaca, Španjolaca. Tako da dosta tog pokušavam prikazati na engleskom i tak. Koliko patiš, ako to tako možemo reći, od tog followinga i od lajkova i ne znam da... Apsolutno nimalo. Ne znam, nije mi to toliko bitno jer vidim da i ljudima s kojima sam trenutno okružena nije sad to najbitnija stvar. Jel čitaš komentare, jel odgovaraš na komentare, poruke, to? Pa, mislim, trudim se uvijek odgovoriti, u zadnje vrijeme imam baš puno poruka pa ne uspijem svakome, ali uvijek bar dam do znanja da sam vidjela ili lajkam poruku ili neki smajlek pošaljem ili nešto. Tako da Pa, mislim, to mi je, ne znam, pogotovo što imaš ljudi koji kao za suradnju, za bilo kakve upite kontaktiraju me u DM, ne znam, ti jednostavno moraš znači otvoriti svaku poruku, ti sve moraš. Koliko voliš recimo dijeliti svoje osobne podatke, broj telefona recimo na javno? Pa, apsolutno ne volim dijeliti broj telefona i to mi je uvijek nemojte me pitati broj telefona, ali ajde, ako vidim da je da je neko normalna osoba, daću broj, ali nemoj kao širiti dalje. Ali ne volim sad previše osobne podatke davati. Mislim, dijelim ono što mislim da treba. Ja recimo, kad kontaktiram nekoga, ne znam, pošaljem mail ili upit u Instagramu, ne znam, ali dolje napišem za ostale upite, Whatsapp, taj broj, javit se ili pitam nekoga za broj, tamo mi je jednostavnije puno nego na Instagramu. Mislim, na Whatsappu mi to sve iskoči tamo i odgovorim odmah. Pa dobro, i na Whatsappu je meni jednostavnije realno komunicirati, tako da manje poruka imam na Whatsappu. Svakako. Jer imaš poruke od ljudi koje trebaš. Mislim, koje trebaš. I koji tebe trebaju, da. Znači, koji ti je, imaš neki cilj sad za dalje, sad si taj, znači, Miss Sporta si, imaš neki brand koji bih htjela otkriti, recimo da bih htjela neku suradnju možda ostvariti? Imam taj brand već dugo vremena, to je Guess i to je moj cilj sljedeći. Sad, koliko će mi trebati da dođem do tog ne znam, ali vjerujem da ću uspjeti.
Evo nas u drugom dijelu, i dalje pijem pivo, Borna i dalje sa mnom. Završili smo sa pričom o brendovima s kojima bih htjela surađivati. Ok, Guess, pogledajte ovo, slušajte, to znači će vas na Da, sve. na hrvatskom, sigurno će. Sve ono, stavit ćemo vam titlove ako ništa ne razumijete. Guess Hrvatska, javite se. Ne postoji to. Ne postoji Ne. ništa, apsolutno. Pa to je samo inozemno. Znači to ti onda ono, Mislim, pucaš na postoji visoko. Guess u Hrvatskoj, ali nema, Da, ali nema tu da neko rade kao s da možeš, modelima, ne. ne. Znači pucaš na jako visoke neke stvari, ok, svaka čast. Da li te pali onaj about you kao da bi snimao? Je, zapravo sam nešto komunicirala s njima čak, ali to možda kasnije, u nekoj budućnosti. Meni je taj about you u početku bio fura, ali kad sam vidio ko to sve reklamira. A puno ljudi je, a mislim, i to je način, marketing, jel? Ne, je to marketing, ali daj odaberi si, mislim, ljude koji će ti stvarno reklamirati, jer stvarno ima neki ljudi kojima ne bi dao psa da mi čuva, mislim, a ne da mi reklamiram brand. Pivu da popiju. Evo da piju popiju, komotno može, da ne dam svakome ni u pivu. Jer mislim, pošaljite mi još baksu pive, već sam vam rekao. Kao. Onak već 5 puta. Da, ni ovome dečku iza kamere, mislim, što je Vinče jednom rekao, nemojte misliti da smo debili da gledamo negdje tamo, nego čovjek stvarno iza kamere postoji, mislim. I čak ni ne može piti ovu pivu dok ne plati. Znači, samo cash, samo za pare radi. Ok, idemo, vraćamo se dalje. Vraćamo se u lik. Da, vratimo se u lik, kao zbog kojeg smo počeli. Znači, htjela bi te neke nove suradnje. Rekla si s modelingom si počela sa Schusterom. Pitao sam te, znači, na što si najponosnija. Jel ima nešto što si joj, kao napravila sam neku suradnju, joj, to ne bi više nikad s nekim, recimo. Jel si rekla si u početku da biraš s kim to sve radiš, da. Ali da ti nije ispalo kako si ti htjela i da nisi bila zadovoljna s nečim što si napravila za nekoga u toj suradnji? Pa nije još nikad do sad. Mislim, znaš kak se na Instagramu znaju javljati dosta stranaca za suradnju i to mi je od uvijek bilo malo sumnjivo, pa sam uvijek proguglala više o tom, pa nisam nikad ni prihvaćala. Ali možda da sam tako nešto prihvatila, možda bi to ispalo onak. I znaš koji su meni najjači na Instagramu? Borna, imaš minutu. Joj. Reci, bio sam ti na profilu pa sam vidio da si jako simpatična osoba. Jesi li za par pitanja? Onda ti ponudio ne znam. Ja imam takve ulete, ali to nije za suradnje, to su ovako dječaci. Ne, ali znaš što ti kao nude, uloži $500 pa kao to će ti... A to je, da, platiš poštarinu, A da, neke forete. To su mi najjače suradnje na svijetu. Ne padam na to, ne. Kao, imaš minutu, imam. Činiš mi se jako zanimljiv kao a zoveš se neki Muhamed nešto, iz Egipta mi dolaziš i tu mi piše da je Google Translate. 0 pratitelja kao. Da, 0 pratitelja a on prati 10.000 ljudi. Kao. Baš imam super brand kao koji bi trebala reklamirati. Kao. Da. Plati nam poštarinu. Ali okej, ljudi žive od toga. I to je posao, nije ni to lako navući ljude na to, da se razumijemo, ima dovoljno inteligentnih ljudi. Sad, kako si pobjedila na Miss Sporta, imaš šansu se ponovo na to prijaviti? Ne, kad jednom pobjediš, to je to. Može nakon za 5 godina, ne, mislim da ne, nisam sigurna, ali Može sad na neki drugi Miss? Pa nije mi želja, ne znači, bi. Samo si htjela Miss Samo Sporta. sam htjela Miss Sporta postati. Jer kažem, vidio sam kako stavljaš na Instagramu, na story, postavite mi pitanje, pa onda ljudi puno ispituju o tome i stvarno dosta sam pročitao, doslovno svaki story pročitam što napišeš. Ne postavljam pitanja, ali pročitam svaki I stvarno imaš dosta na engleskom sva pitanja što kažeš stranaca da te prati. Koliko si imala podršku roditelja, prijatelja, dečka, sve u vezi toga, mislim, ili si imala nekoga ko ti znaš, možda ne bi trebala drugi puta ići ili nešto? Ne, imala sam podršku od svih bližnjih. Jedna zanimljiva činjenica je da, ne znam kad je to bilo, mislim 5. mjesec ili 4. nešto me puklo da sam odustala od te želje da idem drugi put. Mislila sam možda, ako ništa ne osvojim, ako ništa ne uspijem, da ću ispast bedasta, što sam išla 2 puta. I onda me zapravo, s mamom sam dosta pričala, rekla da misle da bi trebala ići, trebala pokušat, mislim, jedan je život. A i dečko me dosta preobratio, dao mi je isto opet još malo samopouzdanja i vjere i onda sam odlučila ipak otići. Da nisi pobijedila, koliko bi to za tebe bilo kao neću više nikad? Mislim da jako. Mislim da bi me baš udarilo. Znači vjerovala si u to maksimalno? Vjerovala sam zato što sam jako puno uložila u sebe kroz proteklih par mjeseci
i što se tiče novčano sam u treninge ulagala, u prehranu i sve i ne znam, mislim da to tako ide u životu. Ako se potrudiš za nešto jako, a vratit će ti se sigurno. Negdje se mora vratiti, da, u svakom slučaju. A moje cijelo razmišljanje je išlo baš u tom smjeru, došla sam dati svoj maksimum i sad ću stvarno dati svoj maksimum. I kosu sam godinu dana puštala i točno farbala, na datum, baš par dana znači, baš si uložila baš maksimalno u to. Maksimum, da. Znači, to ti je bila želja i drago mi je, čestitam ti ovim putem na toj pobjedi, na svemu tome i želim ti da se još prijaviš na neki mis, mislim. Ne, tog neće biti, nema više prijavljivanja. Nema više misova. Znači, dosta si stvarno uložila u to i drago mi da si pobjedila, čestitam ti još jednom. Hvala. I kažeš, pošto više nećeš na neki mis, znači u sportu ti si rekla da si još jednom vratila, a to još htjela bi na neke turnire u tenisu, lagano, htjela bi nešto još proći. Pa imam 20 godina i mislim da imam još karijere u sportu. Sad možda neću igrati na nekom najvišem meta nivou, ali apsolutno da ću probati igrati lige i dalje neka državna prvenstva ili u Sloveniji recimo ima dobrih seniorskih turnira. Ozljede su znači i za tebe definitivno. Mislim i za tebe, ovo što si imala si zaliječila. To sam zaliječila, da, to je dugo trajalo i bilo je baš mukotrpno. Možda i to bio jedan od razloga zašto je samopouzdanje palo. Jer u takvom mladoj dobi se baš teško suočiti sa nekom ozljedom. Ali uspjela sam zaliječiti, sad radim uvijek na tome da sam maksimalno tjelesno pripremljena za neki meč, bilo šta. Si imala nekog teniskog uzora kad si bila mala i to? Imam još uvijek istog, Novak Đoković. On ti je baš Ne znam, to tamo oko Novaka Đokovića su toliko mišljenja podijeljena. Jesu. Ili voliš ili ne voliš. Ili ga vole ili ga baš hejtaju, evo. Ali ja ga obožavam. Ja mislim, znam dosta o njemu i što sam čitala i što vidim da radi i kakav je i baš mi je onako... Mislim, za mene je nekako Federer čača. Mislim, ne znam, u tom tenisu, ja nisam toliko u tome, ali od kad znam za sebe, Federer je broj 1, ok, sad je isto sa nekim ozljedama, nešto je stao i vjerojatno se više neće vratiti ni blizu nekom vrhu, da, ima 40 godina, to govorim, ali vjerojatno se više neće vratiti u neki, ne znam, na neku razinu. Koliko misliš da je u tenisu u Hrvatskoj na kojoj razini tenis u Hrvatskoj? Ok, imaš Marina Čilića koji je ostvario neke uspjehe, to, ne znam, po meni je Borna Ćorić koji je ostao onako, ne znam, nedorečen totalno. Mislim, ima još vremena, da se razumijemo, ali mi nekako imao je 2-3 vrhunske pobjede na startu kad se počeo malo igrati, imao je 2-3 vrhunske pobjede i ne znam, i onda mi nekako stao. Ne znam, kako ti gledaš na taj tenis u Hrvatskoj i na razvoj tenisa u Hrvatskoj? Pa tenis generalno je strašno težak sport i mislim svaki sport je težak, ali tenis igra jako puno ljudi u cijelom svijetu i strašno se teško probiti i onda ostati na nekom visokom nivou. Tako da ako možda Borna čak malo i varira trenutno, to je ja mislim samo trenutno stanje jer znam da je veliki radnik i da može se sigurno popesti još više. A generalno možda nemamo toliko puno tenisača, ali mislim da svi ovi koji su trenutno aktualni imaju još i šta za pokazati, uključujući Marina Čilića. Koliko si imala prilike upoznat, razgovarati tako s tim našim tenisačima? Jesi imala prilike možda? Pa jesam, poznajem Bornu. On je jedno vrijeme bio sa mnom na rehabilitaciji u poliklinici Body Balance. Kak smo oboje bili ozlijeđeni u isto vrijeme. Pa mislim, nije sad da ga previše poznam i da sam previše komunicirala s njima, ali koliko vidim stvarno da je veliki radnik i svaka čast na to. Možda je meni kod nas number one, dr. Ivo Karlović, mislim. Pa je, mislim, čovjek ima 800 godina, igrat će još 800. Viš, on je trenirao prije godinu dana na terenu do mene i ja sam mu do kuka. A visoka sam 177. Znači, taj čovjek je jednostavno neuništiv i nikad, taj čovjek će zauvijek igrat tenis, mislim. Pa, prvenstveno ga jako voli, ja mislim. Da, očito je to tolika ljubav da je to godinama već traje godinama, igraš na vrhunskoj razini, znači. Da. Koji god da si ti na ljestvici, ti si opet tu nekako uvijek si na tim turnirima, prolaziš kvalifikacije, sve dole. Sad je nedavno isto, koga je pobjedio i sve ušao neke, ne znam na koji turnir je ušao, nisam upratio. Uglavnom, taj čovjek je neuništiv i on je za mene
ne znam, uvijek pratim njegove rezultate i ono, 7-6, 7-6. 7-6, 6-7. Da, 7-6. uvijek, ono, jednostavno Da, čovjek. servis, return. I ono, to je to. samo as. Ali treba i to znati, Da. mislim. Visinu ima, ali opet, Čovjek je, da, top. da. Ja tebe neću puno više tušit, drago mi je da smo se ispričali o ovim svim najaktualnim temama, nećemo više zagušivati s nekom pričom koja bi možda otišla u nebitne neke stvari, sve zanimljivo, sve najbitnije smo rekli. Puno ti hvala što si došla, nakon 3 mjeseca dogovora, nadam se da ćemo možda još nešto snimati, surađivati. Mogu. Uživaj i sretno dalje, želim ti Hvala. puno sportskih uspjeha u modelingu, suradnjama, svemu što možeš, životu, ljubavi, svemu. Također. Puno hvala, to bi bilo to za ponovno 11. epizodu Lazy Bee podcasta. Ovo je bila Borna. Ja ovo nisam ni vidjela. Danas snima zajedno. Uglavnom, to je bilo to za ponovno 11. epizodu. To je trenutna Miss Sporta. Aktualno. Ne, trebamo reći samo reci nam neku rečenicu za clickbait. Ne možemo ponovo ljudi gušteri zavladat će cijelim Znate svijetom. li tko je Miss Sporta 2021? To će, samo će tako biti naslov, tko. Kotko. Ili kako mi je Vinča rekao, sad ću reći samo jednu rečenicu. Ljudi gušteri zavladat će cijelim svijetom. Ajde. To je to, ljudi gušteri zavladat će cijelim svijetom. Ljudi, pozdrav. Ba. Počeli smo pitati svašta. Ćao.